Mwami turagushimiye ko uduhaye umunsi w'umugisha. Mwami wakoze kuturinda ino joro ryakeye. Uyu munsi mwami turawukwiraje kugira ngo utubere w'amahirwe, utubere wo kugirwa neza nawe. By'umwihariko mwami ndasengera abayobozi. Umuntu wese mwami wahaye inshingano zo kuyobora. Kuyobora biragora, kuyobora bisaba kwitanga, kuyobora bisaba mwami ubwenge bwinshi. Musabiye ubwenge, musabiye mwami uwo mutima wo kwihangana, musabiye mwami guhagarara kigabo mu biba binyeganyeza mwami. Senge by'umwihariko uyu nguyu mwami wacitse intege, wumva agiye kubivamo, wumva kuyobora bimuremereye, mwami yumva mwami igihe cye mwami kirangiye, ariko ndamusenga ngo mutere imbaraga ko kuyobora n'inzira nziza ukoresha kugira ngo abantu bawe bahinduke. Mwami ndasinze kugira ngo urengere abayobozi aho bari mwami, ubasubizemo imbaraga muri challenges zitandukanye bahura nazo, ubarwanirire. Urakoze kubikoze mu izina rya Yesu Kristo, amen.